Kertasari. Gitu, baru nyampe di perbatasan Kertasari. Bang motor kan? Iya cek sarana kan? Bisa nempok mana sok satu ayat. Iya. Sok. Oke. Beli. Wah, enggak apa aja. Jir, transaksi HP euy. Kod antik itu. Ya mah balik kana ieu deh kumaha ya? Masa balik kana ieu. Iya tahu. Oh, sok kumaha? Oh, gitu. Oh. Kontrak. Tiga rek sholat, tiga rek sholat. Fotografer. Oh, iya Pak, TPD. Benar, Mas. Orang cewek nying.